man biguti sawa ndahamu twahirukana kera muhungu kugenda kabotera kashani hatari ibikorwa nabyirandende ibikorwa n'abakimwe wewe ntuzi ko ubuzima bugoye ni imisi ziwezi gute ziwezi je ndarahevye mu ngogo ndayambwire yaje guhibitwezi je muganda ke byanda nyine ko tugahurira hamwe ku ishuri kwa master hariyo karaho niko kwitozanya rero nakona master ubasike yarataye ariko dusike twebwe ntajya kuri gashuri sako tuzoza turerekana ibintu ari cucu kanye kana niconzi nkakwereka kugira ibintu bigende neza ico nico mu ngo ahubwo nibukije byishimo ntabwo ari ziwezi ni hatari aho tukotana abona ni ziwezi kuno kimeze sinduwaciye nje kumandaje kugira ngo tugende sawa gisho nshaka kumanda kugiye gusa wana tumenga twicara uko nyene tujya tutagenda gukora iziwezi burya ubora amazi kumufumani gigazi iziwezi ntugihebe ugumi yibandanya ukora iziwezi nyene kandi izoze cyo mu bindi minsi cyo bigisho bya zo kumarira icyo bagera dusanga uko akubitwa ukutwa kubuse weri kintu wabandanije amafi yo master kwereke ni hatari nko rero master mwanya yagiye lazima nawe witoze nabo nyene je ubu ega ndaragotamye ubu ntara kantu nshoboye ndakira ahubwo ukwiye kunyereka so nyine ndakubwira none ryari ni naho hobo bunyene tugende ahubwo cyo nobona uzofata undi munsi we ntari cyo ntabwo ndigire Kabitina. Kera bari nawe twese. Umuntu ataraha. Atiye. Yapa kama tunaenda ichangeni Shujara hii shishini Mata umuntu batari shuku byabaye wamwenze turi kuri kwa mwe rero ibyo tubona amashanga gute yasanga marakonje tasafishe abona ko ntabwo kuri ni kagira hapo wala shogo yekeni ya alfe wame chiko kora ngaha ngira kunikopa mshuru wali jambe tuji twito tujama baadaye mnakata kwa kuna sukuru uko dikocha tugeze kuri kandi ntabwo koresha safari ukweye niyo kumasukuru yake gukoresha shirika master ilishuri kweli yabaye na mtu ana mkuyaza man wapi jenda baba yake kama shuri hapo muhongora hangisho umwe master haka ngiye kabitera eba fata yende ukakero ngoza zidrazara razura munye kana tena juzo wezi kuko ndabona ni hatari wewe ndabona yashasha boy yashasha boy kama itafuta yashasha boy hapo okay kunye yashasha yashasha boy Kwasho unachamo. Hapo mtu sasa kubeba. Kana kama mtu. Ni kufikia mgumu. Ni mshomora. Wewe hapo unachamo mdogo. Unachamo. Anajema kuja kipindi kilimo. Nani afanyile? Tena ni kama makango. Mungu mwangu sana. Sasa nakwenda kwa tabia. Baba ni wewe wako mjinzi ili shule ya master unakuja afya kabisa tuenda Roma kama mali kabisa ili shule tukiongea kuishughulikia kwa nani na kuigisha leo mcho ugenda ngo wicare hariya bihaga ko kabisa shule ngaha master ya bisigara ico rero urawe abo dusanga two twone ni shule dusanga ikiri pfuku niko nara bisukumwe hama bishobora biga ishuri neza amene neza pe kuba kuva kwa kitoze nubwo wagiye kugira ndashobora bana cyane nogera de rero kwa kunye kuranye sinzi ko nyine twogera kamenye kugira aho abanyene ufunyire kana gatoyi sakagiye tware mukimeze
haracari wowe amavuta y'inzozi icyo bikaba mu mashuri yacu tuyikora aho kwikora bw'umunsi kubura ndibuka abantu kubuto hasi twebwe ko rero twondetse ibintu byo gukoropa kugira ngo dukorane hantu sawa we hari sawa cyane hano ndi ntabwo amazi yawe wangu rero se ushimura mu kintu ndi mato y'ingu we para da. Dale, eu te polisi.